Maya pa oras kabalen. Kayang tabing mabilog ang puwersa ng GNN TV 44, mabiyela rin makapanahon at lokal na istoryang dapat yung abalo, kapamilatan ng garantisado. Kompleto ang pong balansing informasyon. Oreli po rin balitang may kalap nyening Webis, July 10, 2025. Yan ko po ay Benny Ginto at iti in News Force, Pampanga. Meto nga high-value target iarakap na rin kapulisan ng San Fernando king meto nga bypass operation king barangay Kalulot. Ay ning balita. Arakap dereng operatiba ning Special Drug Enforcement Unit ning San Fernando City Police Station ing meto nga high-value drug suspect king gewang bypass operation king barangay Kalulot, syudad ning San Fernando inyang Miyerkules, July 9, bandang alas 6 ning bengi. Kinilala yung suspect king alias Joven, 23 anyos at residente ning New Barrio, Kalulot. Target siya kanoy alias Joven ning operasyon agewa king pamakipag-ugnayan king Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Regional Office 3. Tuklo king 60 gramo ning pagsuspetsyang shabu amamalagang migit kumulang 408,000 pesos ing may kumpiska ibat king suspect. Personal yang mintaking operasyon ni Mayor Vilma Caluag bilang patune ning kayang matibeng kampanya kontra illegal na droga. Pinuri niya mo namang Caluag, i-Police Lieutenant Colonel Aris Gonzales, ing bayong hepe ning San Fernando PNP king matagumpeng operasyon. Sinigurado ng Mayor Caluag ing balaw sa suporta ning LGU kareng anti-crime efforts ning PNP kabilang na impamamiya kareng kailangan na gamit at logistics. At yun king kustodiya na ning San Fernando PNP ing suspect at reng may kumpiskang ebidensya. Mamarapay king kasong pamaglaba king Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen sa sunod. Seryoso ay Councilor Jason Pineda Victorino ning Lubao natutukan ng kamulasan na rin mag-aaral ka rin pampublikong eskwela. Ay ning report ng Patricia Mamangon. Mapaling sagana ing ginawa dareng estudyante kang Councilor Jason Pineda Victorino keti king San Vicente National High School para king kick-off program ning Oplan Lusog Lakas sagot sa magandang bukas bilang parte ning pangmagmasusi ning Nutrition Month. Bilang chairperson ning Education at Health Committee, sinigurado ng Councilor Victorino na ring hanggang pampublikong eskwela king Lubao, makinabang king programang iti. Alayong solusyonan ing malnutrisyon kareng estudyante. Kasi lalo na ngayon, Nutrition Month. So gusto ko sabayan din yung binibigyan na program ni DepEd. So katulad ng turo ni Nanay, ever since pamilya namin, kailangan number 1 kalusugan. Kaya kailangan siguraduhin natin na may nakukuha sapat na lakas yung mga bata para makapag-aral. Para makapag-isip din sila ng maayos. So personal namin ito na Mayora. Dahil Serbisyong Pineda to, hindi to, walang galing sa government, galing sa bulsa namin to dahil ito yung isa sa paraan namin para ipakita yung suporta namin sa mga kababayan natin. Kabilang kareng pemyeking programa, ingabiyas, vitamina at reng timbangan, bang monitoring timbang dareng kayanaka na kabilang king wasted at severely wasted categories. Yung mga binibigay natin sa eskwelahan is mga bigas, tapos may multivitamins, meron din tayong first aid kit, weighing scale at saka pang-check ng temperature para lahat ng kakailangan nila pang first aid. Salamat naman ni Annabel Laksamana, principal ng San Vicente National High School. Ating halos 2,000 na mag-aral king inisyatibo ng Councilor Victorino.
on behalf na po ng San Vicente National High School, ma'am, with 1,990 students and 97 teaching and non-teaching staff, we are so much fortunate po, magpasalamat kayo pong buong puso na may pili pong San Vicente High bilang metong karing recipient schools na pong Ma'am Mayora. Siyempre, our dear Mayor, Mayor Esme, together with our number 1 councilor, SB Jason. Metong niya pong one-of-a-kind project in inyong munisipyo. Nanungno ka rin, aliwa mo po in eskwela, ing manimuna, ing feeding program dareng anak tamo. Imagine po ma'am, karem pong dakala anak kay eskwela tamo na 34 severely wasted and 127 na wasted. Buong puso niya pong kasalamatan na bina na kami pong support ng kaya katamang LGU Lubao. At po biro, ing gastos na nini ma'am. Pero ala po itang gastos nung ngay itang puso, nung ngay itang malasakit, nung aliwa itang lubod, naningindo na nimbalit. Tinago niya naman king kick-off i-Mayor Esme Pineda bilang suporta king programa. Samantala, megsilbila namang benepisyaryo keti reng magaral keti king San Vicente Elementary School. Kapag nasana ning proyekto, ing isulong, ing mabula sa pamikakatawan para kareng kaya nakang lubenyan. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Kapabaluan po king publiko para kareng taralan king porak. Mi kariroting apatupad ng LGU, particular king partina ng Barangay Manibong, Paralaya. Ayun report. Papabalo ng lokal na gobyerno ng Porac na mag-umpisa king July 11, 2025, alas 8 ng abak, ipatupad rin bayong traffic rerouting scheme king Aguas Subdivision, king Barangay Manibaog, Paralaya, lalam ng Executive Order No. 2, Series of 2025. Iba't king amanuang petsa, ing main gate ng Aguas Subdivision, magini ang exit only, mga intularan na malyaring lungobreng sa Kenketi. Anya, abisuan na rin hanggang motorista na dumalan karing alternatibong entry points kalupa ng access road papunta king Barangay Hall na ning Manibaog, Paralaya at San Pascual Street. Kapag nasaning takba nga iting asaleseng kimot ng trapiko at bang asigurado yung kaligtasan daring residente. Ako'y Nicole Rosete para king News Force Pampanga, balitang tuto king Balen Susuyo. Atin pang mga paling balita king pamagbalik ng News Force Pampanga. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Dini pa rin balitang dapat tamang tutukan. Kaya katanemang silipan ng bayong restaurant King Clark, King Report Amy.
Level up your cravings with international cuisine na ating Filipino at Kapampangan twist, all in one flavorful destination. Presenting Arby's Bar and Resto. Casual lunch man o weekend dinner, this resto bar serves up elevated Pinoy comfort food aswak king modern taste. Must try Kenny ing karelang binagoongan pasta. Atin mo namang paku and pakwan salad. Ing karelang traditional laoso buko bulalo. Malutong naman ing karelang crispy pata ala bagnet. Atin mo namang bulaklak skewers. Creamy mushroom chicken. Atin mo namang tokwat baboy. At vegetable al ahilo. Don't forget to end on a sweet note with their peach mango crumble ice cream and a house blend iced tea. A perfect pang Paris. Atin lang namang live band every Friday to Sunday. Atin yang modern European interiors, cozy alfresco dining, and space for 70 to 100 packs. Perfect for small events or big barkada gatherings. Invite ko po lahat ng mga may hilig sa mga food lovers. Especially yung mga dito na mga turista galing man kahit saan. So, Kapampangan man yan or taga ibang lugar. So, para naman matikman nyo po dito sa Arby's Bar and Resto. We're open 10 a.m. to 10 p.m. This is Patricia Mamangon on the spot. Kaya katamong pakibaluan ng bilin ng panahon king lalawigan, kilo ng 24 oras. At inyang babanten a low-pressure area in Pag-asa king kilubning Philippine Area of Responsibility. Talwiyang ikatiti 540 kilometers northeast ning Itbayat, Batanes. Pero ala naman kanong epekto itikim bansa at mababa mo in tsansa na maging yametong abagyo. Balawos pa mo rin ing epekto ng southwest monsoon o hanging habagat ang magdalang pamanuran king bansa. Kabalen maging party kaking pamagbalita kiti king News Force Pampanga. Na anumang kaganapan, isyo reklamo king kayong lugal, malyari mong ikwento isumbong kapamilatan na rin numerong mayakit king kayong screen. Malyari mo namang mag-post ka rin kaming social media accounts. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44 nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo karing sablang Kapampangan. I'll ben nyo lang ang webis rin may kalapa istorya ketiking probinsya. Yako po Ibeniginto at ini ing News Force Pampanga. Balitang tutu, ing baler. Susunod.